proces inicirat će novi zakon o biračkom spisku jer se, kako je pojašnjeno, izmjenama postojećeg akta ne može završiti kompletna reforma. Grupa je razmatrala nacrt zakona o jedinstvenom biračkom spisku kojim je predviđeno da spisak vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, a da Državna izborna komisija dobije kontrolnu funkciju nad tim procesom. Poslanik DPS-a Predrag Sekulić, koji je sa kolegom Nevenom Gošovićem iz SMP-a zadužen za rad na nacrtu zakona, kazao je da se mora usvojiti novi akt jer je taj posao lakše od izmjena postojećeg. Predsjednik zajednice opština Rajko Golubović poručio da bi aktualni predlog, ukoliko se usvoji, oduzeo nadležnost lokalnih samouprava i 60 službenika bi ostalo bez radnog mjesta. Mi smo uvijek tu još uvijek nespremni zato što ovu verziju nacrta, ako je to nacrt, nismo razmatrali po članovima, naravno na način kako to zajednica opština i funkcioniše. Mi bismo preko naših komisija i radnih tijela, ukoliko naravno vrijeme dozvoli, a trebalo bi zvanično izjašnjenje svih jedinica lokalnih samouprava na nacrt vaš dali, ali u startu, u svemu onome što jeste koncepcijski različit pristup u svemu ovome, molimo vas da sve ove elemente imate u vidu. Lider SMP-a Srđan Milić podržava inicijativu da se MUP bavi biračkim spiskovima, ali i dodaje da bi trebalo voditi računa o ljudima koji bi ostali bez posla. Naš javni apel svima, ukoliko bude prošao koncept ovaj koji mi predlažemo, da se mora povesti računa apsolutno o svemu onome. Oni koji zaslužuju da obavljaju te funkcije, a to je posao upravo ministarstva koje nije samo Ministarstvo unutrašnjih poslova nego i javne uprave i koja ima onaj kontrolni nadzorni mehanizam u odnosu na rad lokalnih samouprava gdje treba da se govori oko više 10 ljudi. Iz DF-a poručuju da su aktualni predlozi korektni. Član Mansa, Aleksandar Mašković, kaže da oni predlažu da nevladine organizacije, političke partije i podnosioci izbornih lista mogu da iniciraju izmjene o biračkom spisku. Međutim, takav predlog je neprihvatljiv za SDP. Rifat Rastuder poručuje da i građani mogu da podnesu inicijativu, a nadležni organ će reagovati po službenoj dužnosti. Izmjenama Ustava u dijelu pravosuđa predviđeno